Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. UMNA jangka mulai konstituensi bak proses di sok meu la ujor so Menteri Katnat Health and Family Welfare jangka Sarkar Pedang u Dr. Harshvardhan bat kumjuk ru Shah u Prakash Javadekar ubre Menteri Katnat Environment ke Sarkar Pedang halor ka jingjur sebab palat ka jingsma eutung ka bami na Martin ka bade ka Jakarta heknyot ka bahek tam hanong bak Shillong ka jing ujor jang bak proses halor ka jingsma eutung sebab palat jang ni ka Jakarta heknyot kadai namar bakal kata hadu kata tai ka koi ka khia jong inong snong khamtam jong gibriyo ki pasong basa hajan jong ni ka Jakarta heknyot hak jing kran begila pasai kubor hak arufra trik nai weng arajar khat khandai ubak proses wilayah thu balada Katnat Environment bakatnat ka koi ka khia ka Sarkar Pedang kem tu klarno mardor halor kanie kandan ka jings ir ba ka jingsma jong ka eutung na ka Martin kan kata jor ya ka koi ka khia juki pat ba ketika Martin ko molong mentah kalong ba nakawi ka sngi siya kupat ka sngi kalong ba ka jingsma jong ka tu ka jong ka sma ka bami nakatai ka jong ka nakatai ka garbage nanti ka dumping ground abangi ong kalong ba ka jingsma kalong siya palat mentah di nato ka daw nomor bali namang sutu kalong ba nakaliang jong ka state government kadon kalong ka lamnong kadon ka limited power dan limited health haka bade kalong ban solve ya ketika problem jong ka dumping ground hang tiap Martin nato daw kala pelong nga kalong ban tho no mata support Delhi kanang ban nakaliang jong mata kalong nakaliang jong minister bade jong ka health man nang thina pi ga jingsma ka bami nang thina po Martin nginum ada tien baka kata kalong ya ka jingkot jikya jo gibriyo kata ka wei di haka badi ban jingkot jikya kalong ka igibas musi tengok scam nakalian ka pi kalong ba leyo bentan em kalong ban ya nang tu nya slow ka jingsma lani pindadan hagi bentang kalong khamsya jingai kalong na Martin ka bon lakadi nehu lakadi ka umjur lakadi ka dabaki lakadi ka motuar lakadi ka nonglum ayong heb kan nongkwat pi ka jingsma mentang jingsma mentang kalong kan di sila nang sma haka bade kalong bar ka jingmi nang nakatika jingsma ni Martin apa mangang nakaling jungang ngatieng kalong balay na marbakani kalong ba kan sakta kalong ya ka jingkot ya ka jingkya jung gibriyo di shwa bakan kata kalong mentang kalong ya ka help jung gibriyo Aku kalong mata immediately nakaliang jong Union Health Minister Dr. Harshvardhan immediately kalong ba on step in kalong ya kaban pa kalong ya ka inspection ha ka bade ba ka thi ka jaka la ka dei ni ka bade ka basisha ka banganga complain bagan kata kalong ya ka jingkoj ya ka jingkhya jong kibriyo kata ka de ka wei to kabenta ka baar la ong le phiru ira thor wa gesti ka long sia ko Union Minister jong ka Environment Prakash Javadekar hakabadi kan environment pisung ko ka thien nang thi nakthi ka jaka ka ba mi ka jingsma nang thiru kalong ka environment ka ta ba environment borokwe di kaba kai ka bangai mga kalong hakati ka jaka hadin kalong mata ba ka jingsma ka jit palat mensyua ketika jalan ngai pik ini go bu mah kini sim kerja varieties of birds nanti ke jalan ni bon mah dek kum kalau mata ke bon kalau mata kini sim ki do ak ke jaka dum na mable mar ka jingsma kalong semua pala to ka wi kalong ka straight ke main ke jonga haka badi bo ke bale kalong man hapries no ikani kalong at the national level ila kalong ya ka pollution hapo Delhi capital tikala pelong kalong banakang jong nakaliang jong chief minister jong ka Delhi kumjur nakaliang jong government of India ban step in that they have to do something how to solve regarding mentawi ka pollution hapo Delhi ka Delhi ka kalong worse
Menak ni ki tayo RTO badep dan Port Delhi experience ke long ha ka bade ke long na ka bantajong kanika pollution bila pun berkat ke long ba boro isni ke sudum tidak lagi kam ile ke sudum boro isni ke mong i ke jing ya ka pollution kala ka beskai ba di immediately ke long na kaleng jong na kaleng sim na sa jong Delhi bo na kaleng jong ka nagaleng jong government of India immediately gila pada anu common ban wengi kinim ta long ha ka bade ba ketika ka pollution ka bami nang sino Port Delhi ka ba manga ngatin ka long ba shwa ka long bakan dia ko dia Port Delhi hang ni po maula jingi po shillong jingi le po jenlang ka jingi kan sepoi ka puang ngai thu ye pi ko mon long ta la nagaleng state government kam long serious ta government of India kam long serious ngalong mene ka long pi su thu state government can don't have upper hand how to solve that problem. Pisu don't come ke pisah, don't come ke ni, don't come ke tai ke ham la galeng jumka state government. Don't come the blessing from the center. Tengah bu ye kini menta kalong kalau long menta ye kini ke issue apa yang center bagan step in ngim kwa na la jungi ban i kalong baka kamula jungi dan ke Shillong jungi ke Meghalaya jungi kalong belong kam ke Delhi. De syawa kalong Delhi aku akalong benda galeng jongka jong sokan dia kalong kan hakabade bakan issue di hakajo ko por ba hakabade bakan issue aku akalong benda galeng jong MP jongi lagade liang ba bensen pala ba kunju benda galeng jong agathan po tura di MP jongi ke race ya kan issue hapo kalong hang ni hapo parliament pi kalong ke bas ngosi kalong kat kini issue ki ba ya kini issue ko kum kani tinggi songsi kalau bakam don kalau isu apa parlimen hak abadi bakani di nata ka daw nga law rahmat kalau ada right time bakani isu jongi mde tang yun nagi MP jini badang do MP ni po not easy skam ke raise them ya kan ke problem jong hak abadi bakani ka dumping ground ni kanang ban nakaleng jongi ngile kalong ban bakanum kata ya ke future kalong away nam ta ka jikot kya ka baar ta environment di hak juga por for your information pi mana kan ni kalong na kanya ka Supreme Court ka lakot ka meeting kalong yaki state government par komjub yaki union territory kadar ka chiga ka order ka pass na kanya ka Supreme Court kalong pi ka spo kalong very much angry the way that the state government cannot solve regarding with the pollution in Delhi Port Delhi but in the meantime ka order ka pass na kanya ka Supreme Court kong ba state but union territory ihap kalong ban siu ke ajing arab ya ki priya ke syah tu state ada jarang khat kalong ba ki mio kalong ban breathe ya ka fresh air ba ka pure drinking water pi semua kalong mata ka sebut ko cucu kalong no omakum kalong mata ka situation Port Delhi kalong worse kalong kum ka dujok tingingim kwa kalong bang hapo mo laji Shillong ji Meghalaya kalong dujok te shwa bakini ki baro kalong kin shwa bakini ki baro kalong bakin ja tentang law riase ni issue kalong issue apa jongka apa ka central government ega community ba ka central government hakabade kalong bakini issue kan le marmar kanang bolong ba kani ke jing sma ta bagi pai ba no mulai ki sma ba kumju ni Shillong ro anda lak menung ila ban sol alo haka jing start jongpi di issue lo nang ta pi susu hakabade ba ka jing sma babon ni gibriyo Ethiopia babon ni gibriyo Shillong la Shillong mana ke por gi bani ya briyo auto singa dana pomjur yang balik mlei dan gibriyo ke bayak ke gohoti yang balik mlei to singi dan program pondihu yang mlei pisu kalau very much embracing kalong balai nama ibu ngam simlei ngam simken de kanik issue scam knowledge people bila witness ba naga por se ka pong la race po assembly dengam i ke long ka dan tugas sincere effort nega sincerity ke ba nakaleng jong khamtam nakaleng urban affairs department kalong ba and step in kalong banweng kalong ya ka issue ke bangra Ahmad haka bade ba ka problem kalong jong ka dumping ground ni maten mata kalong lajin dap asnam duna ada jinglong mikmat duna adu ka diwan hi ba pa something la res na ka por tin nakale ka jonga boros ka tung tu pi na arle ngaway nadang kwilti be hapo state government kan nei hala kumno kolong ban bahi ko mata kalong immediate relief kolong temporary relief
Dai kan nasty government commission kan immediate relief ne temporary relief. Kalau pelong yang kalong balai namar hundakan ngujunga kalong man raise no yang issue kalong apoka national level dan penting no kalong ya level juga ya ki minister concern kalong bakin dai hakabade ketika Martin itu orang tak kalau pendip siu ina kalau hamtam hakabade ba nglai ka jinong jiman jo ka Delhi pi hang thi ka silong ngade hang thi kalong ka Delhi ka jinga phe kalong na ka pollution ka bantah jo ngadam jingi hne pade ka degi ong ke bat odo kanika yu anika bat odor ne ka jing sema ka ba mi na itu ki jong ki nyut ki nyat bi hang tong